ole clear tu te chibai le ve kule buin hi me ni som pasari kumsan hi som ni panga injin ni hania tuntuma hian covid-19 darmek chungchang hi kan bi chiang vele thungdon ani kan sia chawangin covid-19 awangin kumtam vak lo liam ta khan khovel pum abuaya midam takin nun nan chan pha bok ani tuna hian covid-19 hi adar chawle mek ta nin alanga abikin asia rama hian boina asiam chawle mek ta ani Times of India website in Nadalandanin Hong Kong le Singapore a phechuan covid-19 awang hian boina nasatak antok chhota ni in atarlanga hatianga covid-19 darmek chungchang kan siam chan hi mipui ti chi ai tumna lam nilovin inrum manna fel tak kan lo ne nan he video hi kan siam ani ti kha kan share na thome chiante u ne to dik tak kianga yom du ni chuan kapina phi lo check out ro le pina phian poisa rang takina pe chok theya customer support service thatak anei bok itim du bera poisai thap theya match omdan tur rin lok na isiam thei bok cricket lama ton she tam tak inei to chuan poisa tak tak lo nan i mang thei til thadeu mai chu user thardan welcome offer anei thei dona deposit voi khatna 125% offer inei thei dona ni link hi click la nangma nge in endik ro le i deposit tam phei chuan he game mang hian nom ti takin uni mang thei don ani anom na heta hian ala to mai don lo IPL season lain pinup phian welcome bonus ringot offer don lova promotion chatak daily price le weekly tournament mangin price pool noi somli pasari chuang adon thei don experience nei to iniemo ti thar tur po lonita la ton hun hi itana hundu tak chu ani comment section na ka comment pina hian lutla ka promo code RCM hang hian offer chatak tak lo envero le tuna pin apa hian in register la lo tinna lo changvero le Hong Kong le Singapore a chuan tundin hmana hian covid-19 case hi asang view ni na langa record atling phakil ni nan tarang bok Albert Au Communicable Disease Branch Center for Health Protection ami chuan Hong Kong a thunei tu ten tuna hian he virus awang hian inralrin nadar anvori le ta ni in atarlang ani tuna hian Hong Kong a hian kumkha chungin covid-19 case tamber chum athleng ta ni in antarlanga he virus awang hian kumin mei ni thum kumsani somhi panga kar liam ta khan mi somthum pakhat lai in nun nan san ni in atarlang ani hetianga virus hi adar tak chiam na chan niya an siat pakhat chu tuibol hlo atangin mipui te hian an kai dar ni in thunei tu te chuan an tarlanga tuna hian Hong Kong a mi makta duai sari chenna khopui chu coronavirus hian atom chole mekta ni in thunei tu te chuan an tarlang ani kumin March thalai holai kha chuan covid-19 case 1.7% Hong Kong a ania amairo chu tundin hmuna ero May thla hian 11.4% in case ron sang chhota a nikum lama khan August thla khan case sang viwa amairo chu nikum lama record hi komin May thla covid-19 case hian aron khum ta ti Times of India chuna tarlang ani soita kang khan he virus awang hian mi somthum pakhatin nun nan chan ni in May thla hian an tarlang ani Singapore lama ko covid-19 case hi tundin hmuna hian asan ber chuma thleng ni in andar langa kumkhat chungin avoi khatna tan health ministry chuan covid case hi kar khat chungin 28% in asang chho ni andar langa mi sing khat sang li zan hi lai in tundin hmuna hian covid-19 hi Singapore hian an kai mek ani covid virus kai mek te za somthum te hi tundin hmuna damdoina enkol mek an ni ti sarkar chuan thu chu siama tin tol chumi te chu vaccine la vectorin asiatir bok covid-19 variant thar hi alom em awanga tu na dar chiam hi ani lem lova mi puite an fim khor tok lo wanga dar ta ni thu an tar lang thung ani Singapore Health Ministry chuan variant thar hi amma ain alom zok na om lo thun tar langa
amai ro chu he hianin nun phunga ti khai lak theya tin chu baka nun na hial ala thei ti antar lang ani he COVID-19 awang hian mi tam takin damdoin an lu pha mek ni hin news website chuan antar lang Taiwan lama po Hong Kong singer lar tak mai Eason Chan chu a positive awangin ani po hi Kaohsiung concert tunkar chunga ni tur chu cancel tir vek ani pha a hei wang hian a fan sang tam tak te chu an lung oi lo pha view ni yin news chuan atar lang ani tuna ram panhi kan taran ba kha hian Asia ram danga te po tuna hian he COVID-19 hi adar mek ni yin tarlan ania China CDC a report danin COVID test positive hi kar nga liam ta chung khanin andam do ina dam lo de singa tam tak an hu chu thu report an nei ani tin Thailand lama po songkrana mipui dam tak in mu khom na he virus hi adar le chiam nei in Department of Disease Control chuan tar lang ani chuan India tan hian tundin hmuna hian ala omem ti chu zo na lian tak ani theome achan na chu tundin hmuna hian lungai na tur rom lo achan chu India hian tundin hmuna COVID-19 active case hi somko pathum chau aneya tin chu baka India ram hun sang sanga COVID-19 adar tak thu hi report pakhat ma om lo wangin tundin hmuna hian launa tur om lem lo ni ti kha an hriat a tha ome ole tuna ve thung chuan Brazil rama bird flu leng mek chungchang hi an di chiang ve le lockdown hani NDTV website in atarlan danin Brazil hi khovela arsa thon chuak nember ram ania ani hian mikum kumsan hi somni pali chung ringot po khan arsa hi dollar billion so man lai an thon chuak ni in atarlanga tin khovel pumpuya arsa sumdon na za somthum panga hi Brazil raminan kalpui hania heng arsa te hi asiam tu chu BRF le JBS company te hania ti chuan aramza somnga arsa hi kumtinin an thon chuak thin ani amai ro chu tundin hmuna hian khovela arsa thon chuak nember ram hian bird flu lama buaina han to chhota ka bangin nimin zirtop ni me ni som paru kumsan hi som hi panga khan an ramachanga arsan thon chu tur zong zong po ti top ngal vek ani thu darlan hania tin Brazil ramin arsan thon chua le nember ram chu China hi hania tundin mona hetianga bird flu alen tak chi ma wang hian ani sum don ton na chu anti top shi ni hin an tarang bok China Japan Saudi Arabia le United Arab Emirates te hi Brazilina arsan thon chu zinga leitam beram te hania Brazil Agriculture Minister Carlos Favaroan nimin zirtop niya asaidan chuan China nena anin sumdon ton na chu ni somruk chung ti top shi ani thua tar langa tin hebaga hian Japan UAE le Saudi Arabia tenena tundin muna arsa anin sumdon ton na po anti top shi ni na tar langbo alandan bera chuan he bird flu ronlen chan na hi Brazil khopui Montenegro Brazil chimlam Rio Grande do Sul farma changin ani thu Prime Ministry chuan an tar lang ani Brazil ramina arsa thon chua za sompanga chu helai hmuna tang hian an siam chu thu tarlan ania helai hmun hi National Pork and Poultry Group ABPA te niin tarlan ani BRF 10 processing plan hi state a hian pangalai mai hanneya he state a hian BRF te chuanin arsa songbol na hmun processing plan hi pangalai mai hanneya tin JBS lampoin tol chung arsa tam tak te chu helai hmuna hian a songbola ti chuan investment te pon kalpui ni nan tar lang bok ani veterinary official te chuan hetianga Montenegro a bird flu aron len tak chi mawang hian thei top chuin tundin hmuna hian malak ngalani thuan tar langa bird flu bulin chan na huam chung kilometer so huam chung chu tuna hian thei top chuin investigation kalpuin man lang hala he bird flu hi ti rem tumin
thei to pan chu ngal ti thu nei tu lam te chuan an tar lang bok ani Minister Favaro chuan ram sang sang te na ani sum don ton na chu ni somruk nuwa chapa ngai takin an kalpui le thei an be sei thu interview an nei na atar lang bok ani hetinga bird flu alen ta ka bang hian zirtop niya arsan thon chu tur zong zong te po khu khir ngal ni thu an tar langa amai ro chu ni nga niya arsa ram sang sang an thon chu te ro he khu khir na hian a huam lo thung ni an tar lang ani Ministry lam point ton din huna hian he bird flu leng chung sang hi World Organization for Animal Health an thriatir to ni hin an report ani ole khangte kha ton din huna Brazil rama bird flu leng mek le COVID-19 Asia komol puya leng mek chung chang kan dalan thei chu ani ye